Bula FM number 2 na sera na iwasan nga na ni batara ni sibiti ko weekend na diwa na tini na miniti na may pakuriti ora beng grabe na nonton nongo kanda na dapat ko ani no kaloko ena kami din dai babu na tag bali may dapat ko na wani matakabo kan lib sarti ko na bisera tali oni na maka do badat may kinin na kenan daw ro di kana maki Bula binaka ayo salamilawa do batak kiya na batara na wani dio na kaloko moni tiki na barumbuka ena Bula FM number 2 na sera Nisa ambulu binaka sai kwango na baleleka ni nonde tuku esa data tiga nango nongo na bal ni bol ni binding na kimuni sau na tinuka wanon dul na tamata daka oni bingarabi enanga uni binding tuku na nililu ni binding o Muhammad Sanim ni na padrumi kina no muni akaunde enambange na kimuni sau tuku no Sanim ni na kena data kina sau enangan rebi mena bandita kina ngona uni data kina ni berra ni na soli ena tongai ena nomuni telefoni sena text ke baka esana wadurumi na kimuni sau ena akaunte rauta ni $1 million en biuta pati tiki na matentu membaleta na non rasomi na tinika bana undol na linga ni bingarabi ena ngauna ni bending dingi e baka binibnata kana ililu ni tambata kata ni obiso ben gonevad na non tabito koni na lu ni bonua kina tambata kata ni obisa ena buku ni kena rokobi na lawa ena nona bosa kina tamban ni tukutuku na FBC News e kaina kina ninda rokoba pa lebu na lebu nua nandikiri e bauda na bindingi kalaki buna na kena garabi ba binaka na bindingi ena nona bonua ni otio on na singa na kena garabi na bindingi e bandita na tambata kadaka ni se tomani tunga na kena rabi na bebo nua eso ena nona bonua katomana ni sana lestale na bengarabi kina keni tutu makawa ni oti na nona posa bumbului na ililu ni maten itu o borang bani marama ena noa e bunga na lilu nua era waititiko e lami kende lebesi era sianga ni tingoma para orotiko na bondon roi bangauna ni wai ena non reitiko me adop mena singa para wai sa oti rota ni rosa bul non dol na lilu nua era sotabutiko na bondon roi bangauna ni wai ia na matambosi ni wai esa tubana endua na wale bo ni kena bandroi na wai sona vale erna dingo matiko na bandroi ni wai me rusa lu kabane au atigibu ena tinna kaloko ena bongi ia ena sien katarava ena madatiko kana usa wai tiko kina na lor ni wai siang nindo na ngauna laba kana matambosi ni wai mena dava kina na bandroi bangauna ni wai ia sa koto na iwanui ninda na masulaka mena tau nauda me rauni sotabi kina amada ni wai kina gitu ndo beir na lewena vo na poselawa o Elias Ndelana sang ni ka vo na rongoda na ado ya me baka ni aba rongoya na nonda banua ena rona mbaksa oti ni oti na kena rawati na isebu ni kola ni viti ena sotsot ni Paralympic Games ia na itabi ena badola dikina na dorubongo ese sianga bondo ambau ni ndona leweni palimenti me boedoro ya na kena leweni nambosi-lawa baka kina ena nona boitabi ena rarani gitu mai da bekir na nonda balelagan tutu ka nambong indai ni baka ding binaka Impula bina na turanga na marama na turbugi na ngone lewa. Impula bina rangone. Karuita kini marata itiron da bidingom yan na bio liba ni Radio Fiji 1 na dabay viti na bonga ni biyano yan. Waya upio ratuanga na muni daw ni bengravi. Na makia mo daw no kita tiri karua muni tiki na barumbuka. Ene wasini ngolo baruta ki kilo manikoro iluto na karomo.